our code of conduct. Let's get a makala ke tletse ka ditshego yana gore ke na le a very 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 special guest o ntshegisa le krugi ye ga ke itse gore wa e ba tshega se kana ngana mara tla ke simolle jaaka tlwaelo ke re la itse gore ke nna mang ke la ke khosimang ke le tebele le ntshonyana la bora mesega wa maitsukula kaname setlhare sa moretlwa se se jetseng fa thoko ga tsela ka sapola motho gompieno ke na le very 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 beautiful, very, very. Very, but a very interesting guest. Le ene ke mofuruti. Ke na le ausi wa ka ke moratang thata o montle. Ke re ke go dumedise tle. Dumela khosi. O siame. No ke siame mona go gae. Ke ra gona gore a o itumetse gompieno. Pelo ya gago e siame, tlhaloganyo ya gago e siame, you all good. No, I'm very good. Ke itumela go nna fana ka gore ke na le dingwaga ke go lebeletse mo TikTok ke ipulela gore tsatsi le mo ke batla go ipona ke bapile le reo. Bogolo se jang because of mo matsatsing a gompieno ga o bone bana ba dingwaga tsa gago ba santsana ba rata Setswana. Ba dingwaga tsa rona re mo sejwalajwaleng re mo sekgoeng re rata dilo tse leng gore ga di re busetse go gae. So I think wena mo gare ga batho ba bantsi ba ke ba itseng o ile wa tsa Setswana wa se beela fale. O ile wa tsa bagolo ba rona ba bontshetsa gore go santsane go na le motho e leng gore o tlotla segaetsho o santsana a ipona jaaka Motswana. Ke na le dingwaga ke le mo Gauteng. Re mo Gauteng. Re mo Gauteng. Ma ga gona nako e leng gore e kile ya nthaya re ke tshentshele le mela go gaetsho. Ke so se botlhokwa. Ka gore ke mohurutsi. Ke mohurutsi ke godiseditswe ko Siro sekwa. Ko Moshaneng ko Plantasi. Ba go ntha ba re ke nepotism. Wa o tlisa batho ba ko Moshaneng ko podcasting. Nya ga se ya le ba gaetsho. Go tlhageng ko Moshaneng. Ke nile dipleke tse dintsi ba gaetsho. Ke nile ko Siros ke nile mo Tlhabane mo ka nna ko ka boela Moshaneng. Mare ga gona mo kileng ka batla go tlogela se gaetsho ka gore ke godisitswe ke mosadimogolo wa Motswana. Maplaki. Ga ke gopola nkgono wa ka ke gore ko gae ko Moshaneng. Batho ba bantsi ne ba nagana gore ke motho na se monate mo tlhogong. Interesting. Mama ga go amitse se. Kana se jale no mpoleletse gore le masika a rona ke fela ka gare le bana ga tisika ga lentse la to ga la kgaoga. Jaanong mosadimogolo wa gaetsho yo mosadimogolo lo kgodisitse. O re kgodisitse ba rotlhe go gae. E le gore mama rona na seo a le ko magweng and then a ba tshwana ke gore godisa. Mosadimogolo. So se ke batla mo se bua ka mosadimogolo ke gore ba ba sa itseng bontsi ba batho ba ba ke goletseng mo tlase ga bone ga ba mpona ka bogompieno ba re a mmekene ole ka ntlha mosadimogolo ole le seng seo fela because of re godile ka tshotlego mosadimogolo wa gaetsho na se itshulela le seng ene na se na le tlhogo e le ya gore e ka akanisa sekolong. Ke gopola le ga direla ditokomane tsa gore sekolo mo sekolong wa itse na sa itse le gore go irang sa itse gore go irwa jang against all odds when ona le advert ke dirileng ya Asupo ke ne ke direla go honora mosadimogolo ka gore ga a nkisa sekolong ke tsene ko Moshana Primary School ke ne ke sena diaparo tsa go ya sekolong tsatsi le a ke simolang sekolo mosadimogolo a tsa sekete sa gage sa I think Setswana. Mosadimogolo le nang tirela Jim Dangari e nngwe
ene na le pliti e nngwe fela go re tlhabisa ditlhong kgama le go nkgama o sa e batle o re bara go ba go etsagalang bara go lo we bona e ne re ga re ya sekolong na re baya dišolonyana mo ne re sena di-taxi nna la buta ka thapelo na re ba dišolonyana mo magetleng a ba diriana ka mamothuswane re tsamaya la sekolo ga re pakisa o ne a re pakisa ka di-scaftini tse tsa ice cream because nna sena tšhelete ya go reka scaftini e tlebe re bosigo nna la buta ka re tse sengwenyana re bogobe bo santsane bo letsedi dijana re tse sengwenyana re se beyana gore phakela se tswe se dirile nka tenne go na le nama ke mo tsela ka e simolotseng teng mare ke itse gore ke Motswana ke rata kganya gore ke Motswana ke ikgantsha ka mo ke tswang mo teng rona re ditse boloko gore ya yes gore no khuba mafao ntlo ya go gaya ga mosadi mogolo ya digwa ke ka diokomela bagwe yes ba re ke diranta fola ke re bona ba re ke diranta fola rona ne re na le diokomela bagwe ke di-festre tse o sa itse gore gato go dirilwe ka eng leng tota re ne re na mo ntlong e ntseng jalo then ra gola ra ya sekolong ra fudugela ko Serious nna ke go itsetse ko wena o ntitseditse ko Serious ke go itseditse ko ikageleng ga ke le ko Serious ne ke batlile go nna mmabontle why o batlile go nna mmabontle ke fetsa go praise ya go pela ga batho ke ne ke batlile go nna mmabontle ke tsenetse dilo tse tsa bo mmabontle nako e Master Price le gone e tsenang e sponsora ka diaparo e la adima le tlabe le iratse le tshwantse le dire mara gona le ngwanyana mongwe ba re ke monke wa ko Wando batho wa itse gore a na le mmele ole a ba nna motelle a ba ngwanyana ole na a re betsa beke le beke gore go ne go sena gore wena o ka wina mongyane a le teng wa itse gore ne ka ya ka lenyalo la gage ka ba bolela gore ba gaetse mosadi o ne ile mabone ke a bolela Ausi Mpho ke a mmolela gore Ausi Mpho itse one day ne ka go ipona ke mo TV go na le ba bantsi ba nne ba tshega ba re jang so khale o ipona o le forona re go bonang o le teng tota le ga ile gore le tlamorago la gago e ne le la motho ne le gore ga a tshwanela go fitlhella sepe mo botshelong lebaka la gore ke re ne ke se motho na tshwantse go fitlhella se ke se fitlheletseng ke gore ke dilo tse gore sometimes o tlo se batho go bua ka tsone mare bontsi ba batho ne ba itse tshotlego e ne re le mo go yone e leng gore ga ke ntse ke gopola ke boela ko morago e utlwisa botlhoko re ne re na le malome o teng o santsana a phela o ile gore na le bogale le letsogo a sa batle gore re sekolong gore ene ga tsena sekolo so re tsene sekolo ka di-chance malome ga nna le teng ko ntlong o sa letla le go sekolo ke ne ke ya sekolong ka hempe ke bulegile mokwatla ke bulegile mokwatla madi hempe e ngaparetse mo mokwatleng ma teacher a go sekolong sa Moshana Primary they understood khanye ne diragala ga ne ba itse malome gore o teng le ba sa re letlile gore ke sekolong kana ne ba re tlogela re tsamaye go sa le gale re gae ga re tsena ko gae ke teng fone re tla be re taboga ra dikgonyeng go na le diswaki tse o tshwanetse mo ditlatse ga sa ditlatse ne o kry-a thupa mo mokokotleng or yone khubu e tle be ne le teng jaanong teng fela fo ke teng fone ka ipolela gore one day ke yone ntho e ne ya ntlhotlheletsa gore ka letsatsi lengwe ke batla go nna mo setšhaba ke bontshetse batho ba bangwe gore ga se ka mo ko tswang ko teng go ka gore wena ko yang ko teng ko batla it's very interesting and very sad it's sad in a sense ya gore mme motsadi
ka yone situation e ga na le ka gore sireletsa a mo ga gore ba le ka khotso because of ke nagana gore yone incident e gore re tsoko moshaneng re tswile e le gore bone bo malome ba ne ba mo roba ditlha ba mo roba letheka ba mo roba dinoka ba mo roba sengwe le sengwe re na ra mosela e le gore diaparo tse nna di apere ditletse ke makamadi re itshwaretse ha se ra ra itshwarela ra bua go monate le ene malome kwa leng ko teng kwa itse se se diragetse ba re ga ba bolai noga e bolawa le dinoga ba dia ke teng mo ke neng ka nna le di headache because of the beatings tse ne di diragala ko lapeng. Fast forward ga re le ko ikagileng high school ra fetsa sekolo ha ke fetsa go fetsa sekolo ke ga go sena madi a go ya go tsweletsa ka ga ke etsa mophato wa bofelo wa re matlo yes ke ga ile gore mme motsadi wa ritla mo beteng ga ka khona le go tsetsa matric dance or letse ga ke a khona because of me ke oka mama pele ga ka tlhokofala ke ne le before ka mara o tlhokafetse morago because at that time ga o ka mama o dira matlo go ra gore you are 17 18 o sentsa no le ngwana ke ne ke oka mama ke oka maloma wa ka and then mama o nana le ngwana o monnyane o ne ba mitsa no yana ke thato ke ausuna le bana o na le ngwana no yana expecting another one ke motho feletse ke thato ka from there ke ga ile gore batho ba re kana o maka o na le ngwana ka gore ngwana le mama o mo pepile ke gatello ba ga wena ke ga ina gore ngwana o tshwanetse ngwana wa gago ka mokgogoleng ka teng ngwana o ka o tlhokometse because ha gona motho o na bone gore mama o ile a tswa go sepetlele ka ngwana ke nna ke tsileng go sepetlele ka ngwana ka gore mama na a sa siama na itwalla ke gopola one day ke sa kwala exam mock Ausimpho Madube kana nna le re ke ma ke tla gopola Ausimpho le morelle re o tla tsoisa di marks tsa gagwe go le godimo a ruta Setswana ga bona mistress o ne a le pelontle ka Ausimpho ke nagana gore rona botlhe ko Serious bana ba sekolo ba ba rutilweng ke Ausimpho ne re le mamatsogong a mantle o nthutile I can attest to that ne re wa bona go ikagileng high school ba gaetso ne re le mamatsogong a mantle ne re na le bagolo ba rona ne ba re tlogela mo matsogong a mantle o itse ko ikagileng high school it's very interesting ka gore o bua ka ikagileng high school and o bua ka mokgoma teacher a ikagileng high school kana go ne re tsena sekolo nna le ka teng ke gopola meeting mo mongwe re sa utlu yana bagolo ba biditswe mama ga bela sa tsabo go ema fopela ga batho o ke ngwana ke o ga sa diriso se le se batang le mokete ke a mosadi o batho because they understood gore ngwana se jo wa tlhakanelwa ma teacher ke batsadi ba rona bagolo ba rona ba itse gore ba ba netse bana ibile ba tla ba tlhokomela I think ke one ntho re sa tlhaloganyeng mo bojanong jaaka bagolo ba se jwale gore ga ke go tlogela le ngwana ke ga se re ga mo khalema gore a go wa mosutla that's true ke nagana gore puso ya rona e sentse dilo tse dintsi mogolo wa ka mo next door o na khona gore a mpitse ga nkra ke na le mosimanyana mo tsile mo strateng ba khona nunga o ka bana ba khona lo ha o mora emile mosimanyana fo khone bale mo ba khalemela ta ile mosimanyana wa go botsa o ro matla braya le jalo a wa matla ke ngore khalemela na ne ke re ke khalemela ba
ya no moraga fo mosadi mogolo a siama malome na tlhokofala ke gopola ga tlhokofala ebile ne re tlotla go le monate re tshega motho ke ga sekama a robala mo dimo ga ka kante motho go ile hela jang. Wow. Ke ne ka rutwa that is why ke re ke itumella kgodiso ke godisitsweng. Ke e fela fo ka gore mama na lwala a nthuta gore moswi o diriwang ga tlhokofetse ba re o tsa stena o se ba mo maotong ko morago o tswala motho molomo o tshwanetse ke ne ka rutwa go thatafatsa pelo ka tsatsi leo mara go gore and ke a gonna ke ntse ke boela ko morago because re bua ka GBV mo malatsing a segompieno and makgwa ba tle ba bua ka mental health ba tla be ba bua ka gore o tlabe o gatelelwa ke maikutlo depression ga o tsamaya mo leetong le o le tsamaileng. How did that affect you? Because I don't think wa bana ba re nang le bone mo studio kgona batho ba ke ba 21 20 wa ebile ba go dileba. How does one then ya ka we buile gore o thatafatsa pelo and you have to do what needs to be done kana go eo semorwa wa itse ga o ka gola o itse gore semo sa kola pele sene sa nthuta gore mmere go aka wa ntlha ga mama a lwala ke ga ke bereka ko Martins ko mochwara Mr. Mafora Vovos Papa Vovi ne muta bana ba rona wa history. Wow. Ntatole na itse sekgowa yo ntatole na itse sekgowa na bana weekend ko mabitleng ke le busy ke fa ba golo metsi ke ba gomotsa ga re tsena kwa assembly master gare ba ga itso ga le ka tswana le ngwana ole ke ba ite ke re siame ba wanda ga itso gore ke mo mmereko gore ke theogetse ke tsamaye door to door ke rekisa ditamati ba ntshega ga ke tsena ko sekolong mantaga go na le classmate engwe ya rona na rata gore ba ga itsotleng go nkga matonkomane a ke ra mpitile phakela ke o le busy ha no no na le spray fo ba gaitso re nkgana ke matonkomane batho mamudi e tla be e le yone joke e tle be e diriwa ke ba ne re tsena le bone sekolo ba sa tlhaloganye seemo sa go nna ne ke tswa go teng ke ne ke bolela bana ke matsatsi a go feta ke ba ra ke re ba gaitso ke reka ditlhako tsa sekolo e be ke reka ditlhako tsa sekolo ke tlhaloganya gore nako ne ke tsena sekolo nna ba golo ba ka ne ba sa kgone ba fata ditlhako tsa sekolo setlhako sa ntlha se ke nile sone sa sekolo ne ke se kry-a ko go panana ngwanyana mongwe nako ke dimitsa kgomotso mo le yes mma ga e tsholetse ngwana o la ba nkutswetsa ditlhako tsa gagwe tse dingwe fela nnela tsone ga di tla go fela ke ga ke sena ya go reka ga nna le ntate mongwe a mpatlela disola tse dingwe tsa makarena a ba sa go sena sa sekolo mo godimo ke ne ka nna mo nkarra nna ne ke a sekolong ka makarena setlhako sa sekolo ra fetsa ya nna gore ga ke fetsa fo ka tshola ngwana botlhoko ba kgang ke gore ne re bua ka mental health ke ne ka raipiwa nna ga ke tle go ya into so many details tsa my rape. You don't have to. Yes ke ile ka raipiwa go le botlhoko motho o nang raipa mo dumping side ne go le wa bana ntho khuti fela e kima so go latlhela matlakala ka mo so taxi ya teng e be tsena ka mogare ka mo and rapela ka mogare I just happened to be the last passenger in the taxi ke tlhola ke ba batho ke bara ke re ga ke batla go nna mo be ke re ke utlwile botlhoko ka letsatsi le se ke se gopolang go gore nako e ke le monyenyane mama na tlhola ntha a re bana ba ebele rapela
mosadi le na re pateletsa go bala Bible gore ne tla go tena le go sa tena tlhaloganye gore ga nne a rapela mo e leng gore o go kry-a o gona o khubane o gona o ntse o khuba le be na ruta Bible ka teng. So tsatsi le ke reipilweng ka teng ke gopola ga ke kaname ne le ka mo sithing ya ntlha ka mo moraga drive ke gopola ke rapela ke re Modimo wa ka se ke se kopang se senosi ke go tswa mo ke phela ke sone se ga ke a kopa sepe se sengwe gape ke rile se ke se kopang ke gore mo ke tswa ke phela because ga ne ke shebella mole ga ne truck engwe matlakala e ka tla ga gona motho na go bona stopo sa ka because it's very deep, it's all the way down. Somehow after that prayer, a long prayer that I prayed, this man was busy, he had a gun. I did the way a neng a batla ka teng ka nna. Ga a fetsa Modimo o ke sa mo dirileng sepe ga ke itse ke eng se se mo retse se ra ntlogele mo koloing a ba nkentsha ga e fetsa go tswa ka mogara ga dampi side eo ke teng fonne ka ga re boela ko mental health dijara tse ne di a latela morago ga foo ke ne ka tshaba motho wa monna ke gopola gore nna la butaka thapelo ga re gola ne re le ditsala tse dingwe tse ne di ntshana sino re ne re tsamaya mmogo ke gopola girlfriend a gana gore a jola because of the way ne re le close ka teng mare morago ga ke betelwa ke teng mo ne ka ikgoga mo go ene le borre ba ileng gore ne ba le gaufi and then ya ba gore ga ke boela go gae ka ba le ngwana ha ke fetsa go ba le ngwana ka mo godisa ka tshola ngwana o mongwe and then ka boela go gabo ka nna go gabo papa ngwana then ka tshola ngwana o mongwe the pain e ba batho ba sa tlhaloganyeng ya motho o reipilweng o leka go senkana le sengwe se se ka tswalang phatla ele go fodisa ntho ele batho ne ba mpotsa gore how ke gopola ke ile go kwadisa sasa so ga ke ile go kwadisa sasa ke tshwere ngwana o monyenyane ka fa ke imile o mongwe foto go sasa ke tlhagare maijo magetho matsusana ga sa tlhola batla sasa no batla sasa ka gore le gone zira spinyane man mongwe le mongwe itse mongwe le mongwe ko gore ke ne ka tlhebea ke ditlhong go tla go kwadisa o nne ke mo imile ke ne ka feleletsa ka o nne ke mo kukile wa e bona then the reason why ke bua ka go tsholeng bana gaka ke kganya gore ke lekile ya go copa ka abuse e ntsi le pain e ntsi ke ne ka ipolelela gore ke tlo go itsholela bana ba ileng gore ke baka ba ileng gore ba ka se ntatlhegele ba ileng gore ba tle go nthata lerato leo ke neng ke le shotile ga ke gola. The reason why I'm quiet as you're telling your story, it's because I'm a very sensitive man. And I'm just gore ke ntse fa be ke ipotsa gore rona re le borre re ikutlwa yang because borre ba ke bone ba re ngwana le bone ba rang go lebella game ya Pirates le bone, and yet they can do such. And ko gore ibile ke palone go go tlhalosa because ke tsa gore tiro ya rona re le borre ke go sireletsa ke atle ke botse ditsala tsa me le ga ke etsa di-motivational talks, especially when I talk to boys, ke ba botsa gore when was the last time you made your colleague who's a female feel safe? Gore it's upon us, but we do my species do things like that, and lona le bomme le tshwanetse le tshela ka botlhoko bo
le batle dilo tse leng gore le tla kgona go copa mo botshelong bo at the end of the day le fatshe le go treata jaaka o fetsa go bua gore ne so ka go rata ga gago gore o nne le ngwana mara you were looking for something. I was looking for lerato. Ga ke ka nna le lone dingwaga tse tsotlhe tsa botshelo ba ka mo e leng gore le mo gompienong ga ke nagana lerato so se sengwe fela se ke se lebang ke banake ka gore even from partners ga ke ka re go na le motho ke kileng ka nna le ene e be ke ikutlwa gore no ke a ratiwa nya ine ina tsele tsa gore o rata mang ga rate mang whereby I had to settle which is very painful. So engwe gape e leng gore ile ya iragala ga listen, we live with trauma. We do. My daughter as I was coming here, she was like, when I tell you na di buka tse 20 so ka di kwala o tlo bua ka eng because mosola ba gago boliwa yeah it's a movie ke think re nna botsolo ba ka ba bora man ke buka man le gone e kananyana mara go na le batho ba tshitseng I think more life in modimo o go tlisetsa mathata a itseng gore a go lekane ka ke beja ka gore ga ne se ka gore modimo o na amphile mathata a ntekaneng nka be ke simo gompieno ka gore ga ke ntse ke go diragala dilo tse tsotlhetse go na sengwenyana se senyenyane se ke batlang go se latlhelanyana ka trauma because ke batla gore basadi ba itse gore ga se bone fela ba ile gore ba na le mathata re na le mathata my last born o hlokofetse ile ka ba mo di-paining ke drive you know how o dutse mo ke ile ka nna ka guilty for I think for about 5 years ke na le letswalo ke phela ka letswalo ke nna ke le mosikella ke ne ke pegile bana ke ba botlhe ba le mo koding ka mo morago di-pain di atla ga di-pain di atla ngwana le a decide gore ene wa tswa ke ne ke driver mo tseleng e gaufi le mo ga o tswa ka sorta mo Magalesi mo bridge mo le ba Magalesi ga o tla go lebella black eo ga se mo ka ema teng o na le bana choice ke na le gore message wa ka about this go gore nako engwe ga o tshwantse o dire choice ga o nagana gore siame o e dire ka gore ka nako eo ke ne ka tshwanna go dira choice ya gore a go swa ba go swa ba re tlo go hijackiwa go tseiwe koloi ke bolailwe bana ba ile gore bone ke a ba itse ke ne ka pressa music go godimo gore o tla le bana ke ba tshameke ka ba fa di-snack ba tshameka ba ska ba concentrate mo go se ne se diragala ka ipona fela ke tsa stopo sa ngwana le ke a ema mo garageng ka se putuka ka se beya ka mo passenger seat. Wow. Re bua ka trauma e leng gore basadi ba bantsi ka mo ntle ka mo ba e leng gore go na le tse di fetang tse nna ke fetile mo go tsone tse di ba diragaletseng mo impe gore ke nne mo ke le mo teng ke dire dilo tsa TV ke nne business woman that I am today ke batla gore ke rotloetse mosadi o e leng gore le ene go na le dilo tse dintsi tse di mo diragaletseng mosadi o kry a tshola bana be gote wa ba change wa ba simolotse mosadi o tshotse mixed veg ga se jalo ba gaetso o kry o rata motho o a sa go rata ne le mofiti ka tsela o leke gape le ne mofiti ka tsela wa tlhaloganya ga ke le ko Zerust e be nna gore go na le mo ne re sokola teng nna le rra go bananyana ba go donisa tsa me sentle go dubegile re sotlega so ke ne ke tsaya ngwananyana ke tsamaya ke a food karteng fale
ka for mokhaiphi boss ba ne ba nja batho ba kitse ne ba jana ba ntsetsa wa go leka go dikarteng gore ba itseng ba ka mokhaiphi ba ka mole ba ke tlabe nako engwe ke gopola o ebile ke tlelelelo a santsana le moinyana sna le rleri ke tse skipa se sa ga papa ge ke mongate ka sone ke tsamaye ke ka fo dikarteng ka fale ke go leka le banja ba itse se ke ne ka bara ka ba ga itshola mpona la nja nna one day ke go tlhagala mo TV ene ke go tla ke driver GP ya ka ke role kwa HB o ba botse one day ga o le ko serious ba tla go bolela go tletse mo dikarteng ka re ga ke bua ke tswa Gauteng na kwa teng ke tsena di plan tsa go Gauteng ke go tla ke le motho ka re ke go tla ke tlhageletse mo TV ke tsamaya ka GP ke role kwa HB ke sene ka se ba bolela wow mara ga jana ka tla Gauteng ga ke tlile Gauteng nya ka nna mo Gauteng ka nna mo Gauteng go sna sepe se sa tswang le mi ntlo ya rona ya sha lorelo ga ntlo e sha lorelo ya mo Gauteng gona ga sala kwa ya ka HB ke santsane ke na le snepe sa gona ga sala mo gare ga dio gona ga sala kwa ya ka ya solo kanyameki confirmation ki gore kwa yena ne a motivate gore kanyameki ke ne ka ya di auditions because ke ne ke rata TV bantha ba re ao mme fela bana ba kana ba le sevela kana gore ka tlhagela mo TV go taba nna ka kana go batliwa ba rileng ba re ke fresh meat a go ka utla banna ba le bua e le botlhoko ke tsena mole di audition line tswa bona tsena kwana ke bua ke ga ke lositse ga ke tsena go ke gopola papa bona ira jogu a re bana ke a bulela ENC ene a re bana ke mama le go tlhagala mo TV ebile na kwate ga re ketse le di popcorn ga re ketse le di juice ENC ene papa ke ne ka mala boroko ba ke betwa ke pena na kwate ke na kwene ke bereka ko clinicing as a temp ne ke le cleanera ene rwala kwai ke a mmereko nka kwai engwe tshoki tsena bantha ba mpitsa doctor le go ba ro nneso doc yes ba ke go clean ha ke tsana ke change ke apara overall and then fela for kana ka di audition ke sa bue bana ba tswa ne ke tsena ke a clinicing ga ke chaisa ne ke taboga ke a go shoota I remember le reality show e ke ya ntlha e ke dirileng ke dirile ke sa bua gore ke reality show ga nne ke tsa di fittings ne ba di ntirela ko clinicing ga ne ke ira ne ba di ntirela ko clinicing ka gore ne ke itse seo ke neng ke se batla gore gone o tlogetse bikinyana boitse ntate thuso wa tla re shashalaza leleme ga te so se buang ka mo so se buang ga te le foko ga le bua go bua monwana ke teng fo jeni ya ka TV simolotseng teng ka reality show ene ba bitsa ke ne leng kana ya Amarok ne le reality show we were driving dikolo di Amarok and everything I remember ke ile ka wina ya ntlha ka wina but the painful thing ke reality show ke something se le gore ga ke dubeleng ka kitla ke se dira ka gore behind the scenes is very painful it's hectic the backstabbing the puo especially now because of Nikili the poor of the poorest the contestants se ne ke na le tsone ne ba tsamaka di black card ba tsamaka di what o mo ibile ne le tshumi ya ga mini so ine le nna fela ne ke tlile ka faslapa pep o le motho fela wa go zira o motho fela wa go zira wa se fatlhane and then ke loser ha ke tla go I remember ha go loser ga I wanted to be eliminated I couldn't take mentally I was the stress the backstabbing the everything that was happening it was not me it was it was not me ke ne ke la ke le one
I remember Limpo Pops more as the presenter. Gona le mo ileng I mention a khanya gore ngwana ko magaeng he said some insults. Why bona because of that's how they viewed me. Ga ke le kwa tshumi ya ka mfonela gore man Tshidi o go kae. I think it began bofelo ya khatla gae. Ka re ke mo plekeng so and if you can get here first thing in the morning gona le ntse ke na lone for wena ka okay sharp. Phaya phaya tsana go mmere go khata man tabagala for the queen fana made wa teng o maternity leave, which is Antoinette, such a lovely woman. Then bona ke ne ke bara ke ile bara how far ke ne ka bara ka 20 minutes I was 45 minutes away ke ne ka khotlhapole ka taboga and remember ga ke le go gae the queen ne le gone thoma the picture quality of the queen was something out of this world because none reach bella fela di series ba ne le di wa yes but ga ke tla go shebela quality ya the queen o tshware quality the queen ga ka batla go bua that is where rona ya no re simolotseng go itse Dorcas and stories of Dorcas Sikilejang and Tatenda Brutus. Yes. I thank that man for what he did for me. Yeah. Ha ke tsena go the queen. Ile gore before ke tsena go the queen. Nentse ke go the queen I was a driver. Ke ne ke drivela a friend of mine who na supplied koloi. Frank. May his soul rest in peace. So ha ke tsena fale wa mpotsa Tatenda ba gore o batlang. Look, if ever you go to a place, I always say to people, le ga ile gore wa go shooter or wa go a business meeting, a network, e tla o itse gore o batla eng. Ga ne ke sa itse gore ke batla eng ka letsatsi leo, Dorcas nko ba sa nna teng. Wow. Ntatenda ba ga ke tsena re o batla eng. Ga ke sa mo tlhaloganya. Are ka o batla eng ka molela gore ke rata go act and how much do you want it ka Ntatenda ba ke batla ka pelo ka yotlhe this has been my dream okay ga re tsena ka mogare ka mole you are going to follow my lead the name Dorcas ga sa tswa mo production le tsile mo Ntatenda bona ke tsena mole Ntatenda ba Dorcas I get Dorcas. I get to know how we were going. Like had that by similar. Dorcas, I get like the I'm going in and oh, get Dorcas. The mom's already missed mom's because she's such a lovely person and having to work with her. Le monna gage yo ba gaetso gore batho ba go letlelele gore o bue le mela go galona. That's what I like about I think for like lo ena nkile ka go bolella ka tle ke re batho ke barakere if there's one thing o itse seng nka se rata is go bua le batho ba tsanang le bo mekoni ka Setswana go bua le shona a mo ga gore ba le ka kagiso ka Setswana se monate yo bona right gone go le monate go the queen go gore no le mo gae gore ga no sa shoot no feel ka te o latlhegile because of go kwa nele le gae gore Dorcas a nna teng ga nna monate di role tse dingwe di atla morago ga mo ke gopola ga ke etsa o bizo lwakhe ne ba batla mozulu because if you can remember most stories in Hagona and the guy when I shoot a friend of mine I don't know about Muzulu kara nyaba ga ituna ke motswana ke hanele ka batla motho o mongwe na ke motswana ka nna ga ke tsena kwa ke tlo bua Setswana nya ra ke ga batla nthomela script ba ntha ba re nya dira Setswana sa gago ke ne ka tsena fole ka thwasisa ngwana wa Muzulu ka Setswana but so se ke se itumelang ke gore di production di ntetlela gore ke bue Setswana sa gaetso ke gopola ke shoota Genesis an actor said no your Tswana is too deep I can't hear you
then ke ne ka tshwana ke go siriana nyana bikinyana ke fokotse nyana bikinyana jaanong monate wa kgang ke gore Pinville is the current one e ke shootang right ba ntetleletse gore ke se gonye le sele gore ne se robetse sele ke bua sone mo bojanong ke le ka go leboga ba fruits go godisa mo Setswana o tshwana le nna ka Setswana gore ba itse le gore le nna leleme la rona re batla gore re rute bana ba rona ko re tswang ko teng ka gore ga re ka le tlogela la latlhega puo ga e ka latlhega setšhaba sa latlhega o fitlhelele o re Batswana ga bayo mara e se kgang ya gore Batswana ga se gore ga bayo ke kgang ya gore Batswana ga ba bue Setswana and you're like what the hell is happening re Batswana ga e le di-heritage day ne ba ntshega Malope ke ga e le di-heritage day gote bana ba tla ka tradition ko sekolong batho bana ba lona botle mo South Africa ke Mazulu ke ne ke gopela ke ramona ke batla go ira makgabe nna ke itse go ira makgabe mosadi mogolo a go ga ina nthuta go ira makgabe a ne ra dira ka ditlhale le o e tshwara bo riana bo re e be e bona e be riana mara nyana tla ba tlhagile ko morago nyana mo le montle wa tla di tshega re ba botse gore di tshega di dirwa jang rona ka nako tsele tsa kgale tsele ga ke mo gologolo kana mara ke ne ke lebella ga bagolo ba dira mara you age very well re ne re thuga ne re sila mabele ne re thuga le go le monate ga ne go thuga bile nna ka game ka go o tsenya o le mo kikeng o dirisa motse wa gago very interesting wa ntlhaloganya re tsa marago ga morogo dilo tse ne re jana re diga ne re sa re dilo tse ne re dira ka go malatsi tse ne gore ke wisha gore bana ke le bone ba ithute setso gore ka moso le nna ga ke riana le bone ba kgona go ruta bana ba bone ke ka mo ga go nang le ditiro go gae ke ratang go ke go lebella ga ba tlhotlha ga ba bidisa gore le nna ka moso ke le ke gore bana ke ba itse gore go a bidisiwa bojalo ba sona bo dirwa jang le ditiro ke ne ke ba bolelela ke ba gaetso re tshwanetse re lateleng setso ga gona le manyalo le ga gona le dilo tse dintsi le tsone maso di latlhegile dilo tse re fitlha ka re ira ka setso ka ntho ka sejwalejwale it's very interesting gore motho a le mo Gauteng for sebaka se se kana o sentsane a na le leleme leo ga le latlhege la ko lefurutsi la Setswana ebe ere le gao re go bona mo TV I think sometimes le gone jaanong you underplay kgotsa a reka a ke se ka dirisa lereo la se ke dirise kgang e ntse jaaka ntse e totoba gore wa ikobonya mo goreng you have been in the biggest shows in the country. You have been in the biggest shows in the country. On top of that, you are a motivational speaker. Yaanong ke a tlhaloganya gore e rile ga ke go batla mo mafaratlhatlheng a be ke sa bone dilo tse magauteng ba di etsang ba di buang ka wena mo mafaratlhatlheng but just speaking about your abilities le dilo tse o di dirileng mo industry ya rona ya botaki gore motivational speaking, presenting, acting, those are the good things that they speak about on social media. How did you manage to keep yourself you? Google Khateki wa gamang mona le mang na le kae how do you re rute bana ba rona ba malatsi wa bona that is very interesting ga ke tla go tsena mo industry ga ke a tsena ke tsenela motho o mongwe or ke batla go bontsha mang ke tsene ka lerato ke atle ke re
ga o batla mmereko e leng gore wa o rata ga o tsene because of o tsene ke o mamang wa o dira mamang ga o dira the production is also totally shooting Big Kings of Johannesburg the River that's all it's ke nna ke supply dikoloi tsa teng big thing yes big productions I supply action vehicles for all these productions le gore ne le thata ka gore ke industry ya banna ene ke mosadi I can imagine go no go le thatanyana because of go bona le banna le no yana ba di agent tse dingwe tsa banna ke ditšhomi tsa ka ra itsane ra dirisana ntse ke utlwa ba go founetse o bua sejita man bua le bone sejita a kry-a no gante ga o tsena ko China okay lebaka la gore ke nne nna ke ka mo ke godisitsweng ke godisitswe ke bagolo ba ne ba mpolelela gore o ska ithawa ro montle gona le basadi ba go fetang ka bontle banna ba tla go fetsa wa tlhaloganya ke na le gore ga re shoota ke bone bananyana ba banyenyane di up and coming artists ba tla ba bitsa di background because I started there ke ba bolelle gore ba gaitso sa tle le fana go jola itse gore o tletseng fane ka gore once o ka tlela mojolo ga go tsaya go wa bona mo industry e yotlhe e ga gona mo nkileng ka re ke jola le mongwe mo industry ka gore ke go senya go itsenyetsa wena o tlo bo o jola le director e be na gore la lwa ka moso o tshwanetse ka moso o tsontsuju ya go bereka yang e ka se bere kwa go director yang wena ba go behave yang ke mo tle bo mo sala o feletsa o direla director makgakga and then go bo felong ga o direla director makgakga you must remember gore o itswana ditsela jaanong ke go itse hela gore seo se tletseng ke eng ke ne ka ipolela gore ga ke a tlela bo celebrity ga ke celebrity ke ka mo ke sa batleng ope a mpitse celebrity because of ke ko mmerekong ga ke tlhaga mo TV le ga ke tsamaya mo tsele motho ga ke go bone ka ke a lebala le gore ke tlhaga mo TV ga ke a ela seo ke etse gore the other young person o tswa mo background e tshwanang le yaka a be motivated gore if auso a khonne gona gore le nang ka khona wa bona ga o ka ipolelela jalo mo botshelong wa go tswela mo botshelong what a lesson ene se sengwe se bananyana ba tshwantseng ba se itse gore ba gaetso banna ga ke tsone ke ga ke batla go beja ka bona rona basadi o na le parcel e leng gore ga e tshwane ya banna o tshwanetse o itlhompe ke tlhola ke ra batho ba ka lebaka la gore ke se ka jola le mo bogompieno be ke sa jole ke issue eo ya gore ke tlhomphile parcel ne ka bolelwa gore mosadi ke parcel ya gagwe ene o tshwanetse o nne o tswetse mapala tla ke re jalo go nna o ntse o bula ka moso ga o feta batlo ba re fitile ka yena ga go monate ga o le mosadi o tsamaya fale o pepenka banna ba ne ba ntse ba re yes se kana khale ke mmatlang ba go galle o feta ba se ka la khanya gore ga o feta nna khanya gore o ke molapo ka gore le bitsa melapo le re bitsa nyara re ba ya ka ntse le re bitsa go tlhaga maybe le nna ne ile ka swima ile ba gaetso wa ntlhaloganya awa ruta gompie jaanong o le ngwanyana o ska wa bidwa molapo itshware itlhokomele se batle gore mosese wa gago o tswele ke mongwe le mongwe bontle re ka nna bantle ba gaetso so se se ne ka se ipolelela ke gore ke ne ka lebella Mr. Show ke ne ka lebella Dimamzo ke bagolo baka ke re imagine ke le Tshidi e be ke ipolelela gore nna nka tsela phuthi khomo or Miss South Africa nka mo tsela monna monna o le o na le sa se benefita mo mosading wa gagwe
ke le manna yes o tlo go feta ka nna ke be ke breka gore ke robetse le ene e tlo go mpusetsa sepe ga tlo go mpusetsa sepe so the only way in this industry ga ba tla go if you want to remain as a woman in this industry you make sure you close your legs ga go na le motho o go offerang mosebetsi a go rare mare once on Tshidi I've got the role for you but I love you that's where it ends you don't give it to me it was not meant for me I got to blame maka I no matter how much I want a role if what it's like a bad or once o start to propose of it's a home for role ke tlo make sure gore ke a ikhatha because ke batla gore o mphe something se le gore o nagana gore ke a se deserve rather give to somebody o leng gore ena ka go fire but is nna the careers tsa basetsana di actor tse dintsi that's how they end wow what a principled respect for self-respect is important like we bua na auswaka ke go bileditse fa Mo Itse know him or her go tla go rare re ra go bona o dira tiro yentle tswella fela o ntse o dira tiro yentle gonne tiro yentle o e dirang ke leng gore le rona ya re rotloetsa e rotloetsa bana ba batlang go morago ga rona yana ke gore ke re mo letsetsing la gompieno ra go rata ebile tswella fela o ntse o dira matshetse a wa dirang even more and more go simolola gompieno jalo ra leboga go lebagana ba ga tsoko palela telle re le molatelleng ine a re ke stata ke tsana mo mafaratlhatlheng mo ebe ngwana wa mpulela ke eng ya teng Instagram hey ke ile ka switch Instagram ka edita what somebody followed you Mama is following you. Delita. Ka go ka ga tona motho wa sentse morago ka nte ke tsone dilo tse ne re di tlhaka ba ga tsoko pale mo lateleng batswana ba gaetso mona rena le taemane Setswana sa rena ga se kitla se swa ga santse re na le rona I'm very proud I am extremely proud of him ke batho ba ile gore ba motivate every day ba ke go bua maka le ga ke tshwantse ke bue Sesotho le seng le seZulu ebe ke gopola ene o kry tlhabya ke ditlong gore ke a be ke ka bua seZulu jang ke na le mogaetso o ile gore o bizu phasala sa Setswana kwa ke tlabe ke sa mo dirile justice ba gaetso le lona ba golo go gae batswana ba gaetso ba gaetso re itumetse ke itumetse go be ke mona ba di presenter tse dingwe tse leng gore di handsome ga di cameramen tsa gona ba handsome yo a le bona ke ntse ke tsweletse ba go be le kgale interview e fedile jaanong ke ithagrang ka ikrela le bentele jana ya tara le boga no go le bogana re le bogile mma pula haine ke a lebogile thata nna ke lela ke kgosimane ke atle ke re o nne le pelo e tshweu fa o le motho o nne le pelo e jegang o nne le pelo e tletseng bopelonolo gonne pelo e tletseng bopelonolo ke yone pelo e tletseng bomodimo o se ke wa lebala modimo ke lerato ke modimo re tla kopana gape ka nako e tlang fa modimo le badimo ba ratile salam